usa wasibiza savuma mana Nkosi usa uyinkosi yamakhosi uyinkosi yamakhosi uyinkosi yamakhosi uyinkosi usa uyinkosi yamakhosi uyinkosi Fiso nithole imfikizo kaNdabangela kuphela umnguni wakithi emnengene itshe lehle phezulu benengene elibona ngabanthandwa labona ngabathembu abanthandwa bakithi egudu banibomozelela abathembe esandleni base balikhwezela babeshawa isaselo senqawu zinkomo zinkosi isilo esimaphundu sibaphumulela sifanele evumi yakithi othukela eyabuka izinkomo anyukubala iyabuka amadodana amathe wena wendlovu wena wendlovu wena wendlovu wena wendlovu Nyakeni ethi ayibe isikhombisa eyedlule kusukela namhlanje elokhu kade sibambisene noNyazi sibambene kusuka ngisewumntwana ngaze ngangena esihlalweni nina besilo nokwesihlalo sengingakhuluma nje namhlanje noma kwakhona ukusola kodwa uNyazi lwangibholofita kudala ukuthi lo ozongibona namhlanje uzoba ingonyama yakusasa yakhuluma inkosi yamaNazaretha lokhu kukhona amakhosi kwakhona nabafundisi kodwa lamaNazaretha angenzeli mina siqu sami inyama yami kodwa ngenzela isizwe ngenzela umndeni ngenzela umhlaba esiphilisana nawo ukuba uNyazi liyokwazi siyisizwe ngoba ubaba eke asho nje ukuthi awukwazi ukuhlukanisa umuntu nosiko lwakhe indlela esikhonza ngayo singamaNazaretha sikhonza ngosiko lwethu singamaZulu kodwa amaNazaretha asemadala lapha ekhaya nabashumayeli nabefundisi noShembe uNyazi lwezulu uyakwazi lokho nabaningi cishe bazokukhumbula ukuba make kwabhabhadiswa isilo akekho ubuya ngena emva kwami niyakwazi lokho ongakangeni nje manje ngoba uzovala uShembe ngami ngiyanixwayisa amaNazaretha ongangenanga nje manje ngaze ngangena mina uyavala uShembe awukwazi ukulandela emva kwenkosi cha nina besilo ngizovula indlela ukuba nabanye bazolandela la kuhambe khona inkosi yabo ngokosiko neprofit nina besilo ngalamazwi ngiyathokoza kakhulu sizobonana futhi kusasa inkosi yinhle sizokhonza senze imisebenzi yasezulwini ngiyathokoza Shembe Nyazi lwezulu inkosi yamaNazaretha ngiyathokoza nonke ngoba nikhona lapha inkosi enibusise ngiyathokoza Bayete